Kardom Karbi Anglong pini nilia ko puthot bang thula nang litum kelang bom mati ka chinghona ya channel Karbi Teach 2.0 along la fena fransi ka duka vela nili video kelang arad wan fans tami nili hin pen Kardom project pon iglo Kardom la penon kelang bom nang litum la Karbi Teach 2.0 channel long saki milang pole subscribe ikta la fena dung het bela ran read dakta ber pon ikta la fen all long ber sude no la lo polte nalitum mono non fin le ka freka video le upload tami nalitum a mobile long mate nalitum notification kelong da franya phone la pen pinia video bang nili woreng AWARSAI APHUTHAK sinili paklang ponik po mati nalitum phan nang than ponik po la pen nalitum la thumbnail mate title long ta thek long po la son thak thak si sa video long ka nili nang than pachini ponik po la pen LASO woreng AWARSAI APHUTHAK bang ke kachini tumta du uta hai po la pen kachini tumta du uta hai lang la siala kachini tang tum le lang bom stala so video bang nalitum ka an master on share ponik tha la pen mesen a comment pi ikta la pen la kachin ne tumbang polte nalitum ki cheng pen ki jot an langon la polte nalitum details banga chini po la sikai ki asona le pader depin pen nalitum la intro bang sab so lang pon ego lang no dak stame la pen intro lang det pen video le cheng pon filana la pen nili giveaway puthak bang nili pu bang pudamo elo stame hola parnisi nili la pm kishan 11 installment la so video long jong si 500 views le lo polte nili 1k ta papling play lo la giveaway bang nili cheng pon fit po mate bi pon fit po la pen giveaway bang ke tangka pen certificate si nili pojer ikpo sitame bang ko an phan ma pinang ni la bang mo nangli tum thek pon long po asi chethan bom alam ong bom po la pen kaching hondo pole Karbi Anglong arad khai tum kaching hondo polte nampe pleng don po pusini ning chithelo 1k subscriber la pen views tanon mulam komo athema video ning dog data hai nalitum thanglam ve mo anisi ke dui lasi wadar de pen cheng pon lanak nili lamning ji ong palam bang tonte wadar de pen cheng pon lanak la pen nalitum dak thek pon long pola athaksi headlines bang Lidak stame la red color pen ambiklang indet pa Office of the Adharsha Vidyalaya Sangathan Assam Office of the Director of Technical Education Assam Khalipara Guwahati 781019 asinali tum la thek ponlang podak notice dengsi paklang igla la pen advertisement number nali tum dak thek ponlang po la pen date banang tum dak thek ponlang po date 19 April la chiklo Stame asap sabang der hoila la pen saputhak ta karjulong tumbang do opos stame karjulong letum tadu tahila ngasi nalitum la video ke cheng pen kichudan langon la lopul den nalitum chini ikpo la pen dak notice bang afrangsi dak lang ponlo nang ing son stame Others Vidyalaya Sangathan Assam invited application form intending candidates who are permanent resident of Assam prescribed format for requirement to a post principal Others Vidyalaya Vidyalaya as mentioned below in the pay scale that 30,000 to 1,10,000 and pinning pussy plus grand pay of rest 13,300 with other applicant allowance. The nature of appointment shall be purely contractor. However, contract may be renewed depending of satisfactory annual performance dak tok ponong sonsoni la pen non langdam la nang ko so district long si kan ana post ma do la pen post vacancy la pen name of others Vidyalaya mane LASO school nanat an si doma la langdam tuna la se prang sinali tum hani lidana piklang pon po la number 1 no serial number thek pon loina litum la number 1 nang bangge Others Vidyalaya Matia Golapara long do Dr. 1 do the pen 2 number lang Others Vidyalaya Elochera Hailakandi long ta 1 post do la pen Others Vidyalaya Lokhawa Nogong long ta do 1 post la pen Others Vidyalaya Mur Kong select Bodim do Dhemaji la ta da 1 do la pen Others Vidyalaya Sokomatha Dr. Vishwanath long ta 1 do la pen 6 number lang Others Vidyalaya Rangapara Sunitpur long ta 1 do la pen as number 7 Others Vidyalaya
Goma Fulbari Barpeta Dr. Wando lapen 8 number lang Adharsha Vidyalaya Tapa Tari Bunga gaon lang ta Wando lapen dak 9 number lang Adharsha Vidyalaya Rang Pathar pulang kado Cari dio lang ta Wando lapen 10 number lang dam tana Adharsha Vidyalaya Bisimari darang adim ta Wando lapen Adharsha Vidyalaya lang somepi lang ta Karbi Anglong penting seat do lapen Adharsha Vidyalaya semi lang so Karbi Anglong dakta yang sido lapen Adharsha Vidyalaya Rongkhang West Karbi Anglong ta Wando lapen 40 number Adharsha Vidyalaya Tamulpur dakta Wando Baksa lang ta lapen Adharsha Vidyalaya Nagari Juli Baksa dakta Wando pangrompet benda hini lo Baksa lang lapen Karbi Anglong long banali tum thekdam long kola is Karbi Anglong long hini lapen West Karbi Anglong long ing sido dak kithom andu post do lapen aku langdam tinang kuna nasi doma lapen son thak thak dak pena an dimbang dola lapen dak 21 number long bangke dak diung bra mat da bang kuna la dima solong ta Wando lapen Adharsha Vidyalaya new sangbar dima solata son thak thak dak 11 ang selo kado kawe hantapi lapen da son thak thak du ulang dak pena an dolo lasi dak total na le tum thekdam long total bang dak 23 an post do lapen non ako kapek lang dam tenang eligibility criteria ba lapen a number education qualification 1 number master degree arts science commerce from a recognized university with the maximum 50 marks ando nang po mat ame master degree ki antang la arts science commerce tame lapen ba degree from recognized university lapen tet qualification lai hui tanani tum dak pen donang pola ke thombang lapen experience of maximum 5 years of teaching experience 5 years donain ho teaching experience lapen senior secondary lalo 12 pen 10 pen 12 10 plus 2 school lai hui pen ke than dun tang tum dunang po experience lapen age ba nali tum da 45 years an dunang ko maximum lapen SC obviously lai tum han dak ing siwala lapen non aber bang lang dam thana disabled creating good communication skill English Hindi lapen local lai language teknang po lapen good interpersonal skill management leadership lai bangka imthang experience lai hoi bang lai ta dunaing pusipu lapen introduction of application apply bula nali tum humri dam egon so website long tame so website long kanani tum dam pen apply dam tame lapen dak lason thak sida ke tok bang pen andulo nali tum lapen before 12 May la 12 May nani tum na submit nang po application bang lapen terms and condition da don nani tum dak pen pore pon ek den la so last date of submission bang da 7 ya last date bang la hello post bang lan answer do lapen nani tum details lying pulte la so video description los tamini la so link bang pidat pan nani tum dak pan lang pa menon pore pa menon lapen nani tum ning hang tum jog do na thima da Karbi Anglong long to 5 post do nasi peklang thu ek pan nani tum han ya Adharsha Vidyalaya lang sumepi Karbi Anglong to 1 lapen Adharsha Vidyalaya semi lang solong to 1 lapen Adharsha Vidyalaya Rongkhang long ta West Karbi Anglong to 1 Nasionally tum kan master unsur also video lang misal pun like subscribe comment lah bang tingin ni pin skimi la pen channel lang yung sa kimi lang pun subscribing on nasi pin video lang malan chal la sikado ka beta dume thak me nilhin pen Kardom